Amakuru yihutirwa atugezeho muri aka kanya aravuga yuko nyuma y'Itegeko François uyobora intara y'Uburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda, guverineri w'intara y'Amajyepfo n'uw'Iburasirazuba nabo bahuye na bagenzi babo i Burundi. Nk'uko amakuru atugera akomeza kugenda bivuga, guverineri w'intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel n'iy'Amajyepfo Kayitesi Alice uyu munsi bahuye na bagenzi babo w'intara ya Kirundo n'uya Muyinga mu Burundi kugira ngo baganire ku migenderanire y'abatuye u Rwanda n'u Burundi, by'umwihariko muri ziriya ntara. Uku guhura kwa ba guverineri b'intara y'Iburasirazuba n'iy'Amajyepfo zo mu Rwanda ndetse n'abaza Kirundo na Muyinga mu Burundi bibaye nyuma y'igihe gito guverineri w'intara y'Uburengerazuba Habitegeko François ahuye na mugenzi we Colonel Bizoza Karam w'intara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi. Muri ibi biganiro byabaye ku itariki ya 15 z'uku kwezi k'Ukwakira, Habitegeko François ahuye na mugenzi we Colonel Bizoza Karam biyemeje kuzajya bahura buri mezi agera kuri 6 mu rwego rwo kuzahura imigenderanire y'abatuye ziriya ntara. Aba ba guverineri bahuriye ku mupaka wa Ruhwa mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi. Ibiganiro by'uyu munsi byahuje ba guverineri b'intara y'Amajyepfo, Iburasirazuba mu Rwanda n'ab'intara za Kirundo na Muyinga, byo bikaba byabereye ku mupaka wa Nemba uherereye mu karere ka Bugesera mu Rwanda. Ibi biganiro kandi byanitabiriwe n'abayobozi b'uturere twa Bugesera, Ngoma, Kirehe, Gisagara na Nyanza ndetse n'abayobozi ba za komine zihana imbibi n'u Rwanda mu Burundi muri ziriya ntara Kirundo na Muyinga. Ibiganiro nabyo bigamije kuzahura imigenderanire y'abatuye biriya bice yazambijwe n'agatotsi kavutse hagati y'u Rwanda n'u Burundi muri 2015. Ibihugu byombi kandi bikomeje kugaragaza gushakira umuti iki gitotsi, aho bikomeje guhererekanya abo mu mitwe irwanya ubutegetsi bwa buri gihugu nka bimwe mu byatumye ibi bihugu bigirana ibibazo. Mu cyumweru gishize tariki ya 19 Ukwakira 2021, Burundi bwashyikirije u Rwanda abarwanyi 11 bo mu mutwe wa FRN urwanya u Rwanda bafatiwe ku butaka bwa kiriya gihugu gituranyi giherereye mu majyepfo y'u Rwanda. Nkaba navuga yuko ni ikintu cyiza mu gihe rero inzego zombi zikomeje gushaka icyakorwa kugira ngo umubano w'ibihugu byombi wongere kuzahuka. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel, Kayitesi Alice mu majyepfo y'u Rwanda, bose bakaba bahuye na ba guverineri bo muri cya gihugu mu ntara Muyinga ndetse na Cibitoke na Kirundo. Nk'uko amakuru atugera akomeza kugenda abivuga, ni ikintu cyiza mu kongera kuzahura umubano. Navuga ko ari intambwe ikomeye cyane ikomeje kugenda iterwa n'ibihugu byombi, Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, na nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yaje kugirira uruzinduko mu gihugu cy'u Burundi. Byanatunguye abarundi ndetse kandi bavuga ko ari ikintu gikomeye cyane kuba u Rwanda rwohereje umuyobozi wo ku rwego nka ruriya kujya mu gihugu cy'u Burundi mu gihe ibintu bitameze neza. Bavuga yuko ari intambwe ikomeye cyane u Rwanda ruteye, ndetse kandi bikavugwa yuko ibintu bishobora kuba bigiye kujya mu buryo n'imipaka igafungurwa, dore ko n'icyorezo cya COVID-19 cyagiye gicisha makeya. Tuve kuri inkuru turebe n'amakuru yandi atandukanye yakomeje kugenda avugwa. Umuntu umwe yarahitanywe na bombe yatewe n'abataramenyekana mu micungararo y'umurwa mukuru Kampala muri Uganda ku munsi wa gatandatu. Iyo bombe yakomerekeje abagera kuri 7, 4 muri bo bakaba bari indembe. Ubwongereza n'Ubufaransa bwari bwagabishije ko hari ibitero bishobora kugabwa muri ico gihugu. Inkuru irambuye na Ignatius Rahizi akoresheje rya Amerika muri Uganda. Mu nama n'abanyamakuru, umuvugizi w'igipolisi Fred Enanga yahamije ko umuntu umwe ari we wahitanywe n'icyo gitero, abandi bantu 7 bagakomereka kandi 4 muri bo bagakomeretswa bikabije. Amakuru yabanje gusohoka yavugaga ko ari abantu 2 bishwe. Umuvugizi w'igipolisi yasobanuye imiterere y'icyo gisasu cya bombe n'uburyo cyatezwemo. 3 men disguised as customers. Amongst these 3, one of them was carrying a polythene bag containing unknown items. Ati abagabo 3 baje nk'abakiriya basanzwe, baje bafasha agasakoshi kari karimo ikintu kitamenyekanye, nuko bagashyira munsi y'imeza bari barimo kunyweraho inzoga. Baganiye n'abandi bo basanze mu kabari bisanzwe ndetse banabagurira inzoga n'ibyo kurya. Nyuma gato baje gusohoka. Bakimara gusohoka, igisasu cyaturitse kigarukira mu mwanya ungana na metero 5, bisobanuye ubwoko bw'igisasu bakoresheje. Abahanga mu bisasu bya bombe bavuze ko icyo gisasu cyari gikozwe mu bintu bisanzwe nk'imisumari n'ibindi byuma bari bagiye bateranya, bivuze ko irari iterabwoba ryo mu rugo. And all indications suggest an act of domestic terror. Uyu muvugizi w'igipolisi kandi yanatangaje ko abateze icyo gisasu ubu barimo guhigwa bukware, ariko anasaba abaturage kutagira ubwoba kuko inzego zishinzwe umutekano zifite ubushobozi bwo kuburizamo ibindi bitero nk'ibi.
Ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Museveni yavuze ko icyo gitero cyagaragaye nk'igikorwa cy'iterabwoba. Ati rubanda ntirugira ubwoba kuko tugiye kunesha aba bagizi ba nabi nk'uko twagiye tubikora mbere. Uko niko Perezida Museveni yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter. Iki gitero kibaye nyuma y'ibyumweru bibiri leta y'Ubwongereza hamwe n'Ubufaransa basohoye amakuru y'uko hashobora kubaho ibitero by'abaterabwoba muri Uganda. Ayo makuru yasabaga abashinzwe umutekano muri Uganda gukanura amaso kuko hari icyashoboraga kubaho igihe cyari cyo cyose. Ibyo bihugu byombi byanasabye abaturage babyo batuye muri Uganda kwirinda imyanya ihurirwamo n'abantu benshi. Ariko inzego zishinzwe umutekano muri Uganda zisa n'izitarahaye agaciro ayo makuru. Umuvugizi wa polisi ati kuvaho ibitero by'iterabwoba nk'ibi byatangiriye kubera muri Uganda, inzego zishinzwe umutekano zimaze guhagarika ibindi byinshi. The respective advisories and terror alerts they were talking about by the UK and France were not. Amakuru ajanye n'ibitero ibihugu by'Ubwongereza n'Ubufaransa yatanze ntabwo yatungaga gatoki ahantu runaka ibyo bitero byajaga kubera, kandi hari n'ibindi bisobanuro atatanze. Mu myanya mike yavuzweho ishobora kubamo ibyo bitero, aha iki cyabereye ntabwo hari harimo. Muzi neza ko kuva mu 2010 tumaze kuburizamo ibitero byinshi cyane by'iterabwoba, ndetse tukanasenya imwe mu migwi y'abaterabwoba bari bashinze mu gihugu kubera ubushobozi bw'umugwi wa polisi ushinzwe kurwanya iterabwoba mu gihugu. Igitero cyo ku mugoroba cyabereye mu kabari kagendwa cyane n'abantu bakunda kurya inyama y'ingurube yokeje kari ahitwa Kawempe hafi n'umurwa mukuru Kampala. Iki gitero cyanibukije abanya-Uganda ibitero by'iterabwoba bibiri byabereye icyarimwe mu mwaka wa 2010 mu myanya y'abantu bareberagamo umukino wa nyuma w'umupira w'amaguru w'igikombe cy'isi yose. Ibyo bitero by'icyo gihe byigambwe n'umutwe w'intagondwa wa Al-Shabaab wavuze ko wari urimo guhana Uganda kubera ko yohereje abasirikare bayo muri Somalia, byahitanye abantu 73 n'abandi basaga 100 barakomeretswa. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Ignatius Bahizi urakoze. Tuve muri Uganda twerekeza muri Kongo aho abanyagihugu 58 b'abanyamurenge bari bamaze indwi irenga baranyurujwe n'abarwanyi ba Mayimayi Biloze Bishamuke mu mpera zindi twaraye dusozereye barekuwe. Abanyagihugu muri buka ko bafatiwe mu bitero Mayimayi yagavye mu mihana yo mu Bibogobogo muri territoire ya Fizi turi mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Kongo. Inkuru y'umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo ari mu gisagara ca Balaka. Aba baturage biganjemo abana, abagore, abakecuru ndetse n'abasaza ubwo bageraga Baraka mu ijoro ryo kuwa gatandatu baherekejwe n'igipolisi n'igisirikare ndetse n'indumwa za societe civile n'abashefu, byari ibyishimo bivanze n'amarira ubwo bageraga Mushimbaki ahakambitse izindi mpunzi z'abanyamurenge zirenga 3,000. Dieudonné Muhoza n'umwe muri abo batwawe bunyago aragaruka ku nzira ndende y'amakuba bahuye nayo mu minsi irenga 10 bari mu maboko ya Mayimayi. Baratushorera twese ngo dushike, baratunyaga wera ku makarite, ufite ifaranga wese baramunyaga, nta kantu na kamwe twize dusigarana. Turagenda ngo dushike ku Kagugu saa 4 za nijoro.